I pozdrav ljudi, evo mene opet, znači danas ćemo igrat Need for Speed Run. I brate, počnemo. Tu sam... Ajde više tako. Aston Martin, Audi, BMW i... najbolji Audi. I brate, sad čekamo da igrica počne. Ja majko jebem koliko čovječe, kako mi se čuje sam. Da, i počinjemo igrat Need for Speed Run, treću epizodu. I trebamo doći sve do ovdje i riješiti jednu glavnu utrku. Dobro ste me čuli, da. I počinjemo. I ovo je BMW, reći, moja mašina. Ovo niko. Ja malo se bavam u glavu česti. Lijepo vozi. Ajmo. 260 vučem BMW. Da, dobro ste mi čuli. Moram stići na vrijeme. Vidi ga. Malo se bansuje. Ovdje mi BMW. Sranje. Neću stići na vrijeme. Ajde, baš. Tako. Nema šanse da stigne. Ajde. Isti da imam sva ovih putica, palaca. I ajde 300. I 300 ljudi. I znači ljudi, evo da će malo, znači sad, znači lajkujte, klik, šerujte, klik, plaćite se na moj kanal. Jebote, još jedno imam. Brate, da šta bih to reći. Možda budem snimao danas Left 4 Dead dvojku. Igrao sam samo Left 4 Dead jedinicu. To sam igrao, znači već od kad bila isto dobra igrica. A još sam igrao Left 4 Dead dvojku, tako da danas možda budem snimao, ako mi se instalira do tad. I tako brate. Bravo. Brate, nadam se da ćete lajkati to. Nadam se da ćete lajkati ovaj klip, da ćete šerovati klip, a da ćete se pretplatiti na moj kanal i da ćete mi lajkati stranicu na Face. Još jednom, čao.